Ibihe byiza reka tubahe ikaze ku rubuga rwacu rwa Iris News ndetse tubahe ikaze mu makuru atandukanye tuzajya tubagezaho kuri uno muyoboro. Reka rero tuze kugaruka by'umwihariko ku bibazo bikomeje kuba gateranzamba ndetse aka kanya navuga ngo ni bombe ku mutwe w'u Rwanda zikomeje guterwa hasi hejuru. Ese u Rwanda rurabyikuramo gute? Icyerekezo cy'ibihano, icyerekezo cy'ibyemezo biri gushakwa gufatirwa Repubulika y'u Rwanda biraza kugenda gute? Amerika itegerejweho ijambo rya nyuma nakwita nka kadomo ku mpinduramatwara zose zaba muri kano gace, iramutse yemeje ingingo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yashyize ku meza zayo. Igihugu cya Canada kiratanga ibihano. Ubufaransa mu myiteguro ikomeye yo gufatira ibihano bikomeye igihugu cy'u Rwanda. Ubwongereza bwafashe ibihano ku gihugu cy'u Rwanda. Ububirigi nuko, ndetse n'icengezamatwara rikomeye rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ryo kumvisha abo mu burengerazuba bw'isi ku Rwanda aricyo kibazo gikomeye mu burasirazuba bwa Congo, arirwo ruri inyuma y'impfu, inzirakarengane, gufatwa kw'ibice bitandukanye muri buriya burasirazuba bwa Congo, byose bigashinjwa u Rwanda. Rikomeje kuba akasamutwe kuri diplomasi mpuzamahanga. Reka tuze tubirebeho. Ese bigiye kugenda gute mu minsi iri imbere? U Rwanda rurabivugaho iki? U Rwanda biramutse byemejwe ndetse bigakomeza gushyirwa mu bikorwa na bino bihugu bikomeye byagenda gute? Ese u Rwanda ingingo rufite rwayivaho? Umutwe wa Repubulika umutwe wa M23 urwanya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo se wo waba witeguye kurekura? Reka byose tugenda tubirebaho, tureba n'ibihano byafatiwe u Rwanda ndetse igihugu cya Canada cyamaze kubishyira hanze. Ese bino bihano bivuze iki ku Rwanda? Reka ngusabe ko wifuza kujya ukurikira inkuru zacu, ukaduha ibitekerezo bitandukanye, kubisharinga abandi. Banza ureba handitse subscribe aho hasi, usigwa kanze. Iyi ni rompwe y'amakuru agezweho tuzajya tubagezaho yo muri kano gace ko dutuyemo ndetse no ku isi yose muri rusange. Kugeza ubu Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yashyize ku meza y'ibiganiro, ku meza ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Irasaba ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifata umwanzuro zigashyira kadomo, ndetse Donald Trump agasinya akemeza bimwe mu byo Congo yifuza. Ibi ngibi biramutse bibaye, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigafata umwanzuro wo gushyigikira ibyifuzo bya Congo, byaba ari ikibazo gikomeye. Ni mu gihe kandi unabirebeye mu isura y'ibiri kugaragara bitangazwa na bino bihugu bikomakomeye, ubona yuko diplomasi n'icengezamatwara bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bisa nkaho biri gukora. Leta ya Congo irabyinira ku rukoma kubera bimwe mu bihugu bikomeje gufatira ibihano, navuga ngo byamaze gufata uruhande ubirebeye mu yindi mboni, kuko ubu Canada, Ubwongereza ndetse na bino bihugu byo mu burasirazuba bw'isi uvuze ko biba bifite umugambi umwe ntako yababeshye. Ari nayo mpamvu ubona bino bihugu kimwe ku bikindi bigenda bifatira ibihano igihugu cy'u Rwanda, ndetse n'ibihano byazagira ingaruka zikomeye ku Rwanda nk'uko turi bose kugenda tubigarukaho. Ariko hagati aho ngaho reka tugende ingingo ku yindi, turebe ibyo Congo iri gushyira ku meza. Ese birashoboka? Leta Zunze Ubumwe za Amerika tuzitegeho iki mu minsi mikeya iri imbere? Donald Trump ushyize imbere iterambere rya USA cyangwa se Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku kiguzi byose byasaba, gushakisha ahantu hose hari inyungu za USA. Ese araza kwirengagiza ibyo Congo yashyize ku meza y'ibiganiro? Congo iragaragaza yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahabwa amabuye yose acukurwa muri Congo mu birombe bitandukanye, harimo n'amabuye ubu ngubu agenzurwa na M23, ndetse no kuwashinga ibirindiro bya gisirikare bikomeye, base militaire muri kano gace, ku buryo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaba zifite kontrole yose yo mu burengerazuba, yo mu biyaga bigari. Ese Leta Zunze Ubumwe za Amerika y'amahirwe baraza kuyirengagiza cyane yuko byavuzwe kenshi ko muri kano gace igihugu cy'Ubushinwa aricyo cyari gifite umubare munini w'ibyoherezwa mu mahanga bivuye mu mabuye
ndetse kandi igihugu cy'Ubushinwa kikaba gihanganye mu buryo bugaragara mu bukungu na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kongo ikavuga yuko ibyo byose bizakorwa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigacukura buri kiswe ibuye n'inyungu zose ziva mu butaka bwa Kongo bakabicuruza ku rwego mpuzamahanga, hanyuma bivuyemo bakaba babihabwa, bakaba bagira uburyo babigabana. Ariko ikindi kirushaho Kongo yifuza nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizana ingabo no gutoza ingabo za Kongo bagaha umutekano Kongo yose muri rusange. Gusa umuntu akibaza, ese ibi bizakemura ikibazo koko? Ikibazo cya ideology kiri hagati y'abanyekongo, ukutumvikana, ukudahuza, kurenganya bamwe. Imbaraga za gisirikare za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizabikemura. Ubwoko bwicwa bw'Abanyarwanda, Abanyamurenge, Abanyamasisi n'abandi, ese ubu bwoko buzarenganurwa n'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Ikintu abantu benshi bakomeje kwibaza. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakira ku bwinshi kandi buri gihe impunzi z'abanyekongo. Ibihugu bitandukanye hirya no hino mu burasirazuba bwa Afurika bifite impunzi z'abanyekongo kandi isi yose irabibona. Ese iyo bagiye ku meza y'ibiganiro bumva izo mpunzi zarahunze kubera iki? Byaragenze gute? Byaratewe nande? Igisubizo kiraho. Ese Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mboni z'abasesenguzi, mu mboni z'ubusesenguzi, n'ubundi bino bihugu byamatse, ibihugu bisanzwe bishyira imbere indaye zabyo ndetse n'inyungu zabyo, zaza kwirengagiza ibyifuzo bya Kongo birimo amatiriyoni n'amatiriyoni y'inyungu zava mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro ndetse n'ibindi bikorwa bifite agaciro muri Kongo? Ntago mbibona. Gusa rero umuntu nanone akabirebera mu yindi mbone yo kuvuga ngo mu gihe USA yaba ishyize akadomo ko kwemeza ko igiye gufatanya na Leta ya Kongo, u Rwanda rwabihagararaho, bisa nkaho byaba ari ibintu bigoye, bisa nkaho diplomasi yabije amakarengane. Nk'uko bigaragara, Leta y'u Rwanda sintekereza ko yaba igifite imbaraga zo gusunika bino bihugu byamatse, ibihugu birimo birongerazuba bwose bw'isi bw'Abanyaburayi n'Abanyamerika ndetse na Canada, kuba bakomeza guhagarara imbere y'ubudahangarwa cyangwa se n'ubushongore n'ubukaka bwabo. Cyaba ari igihombo gikomeye ku nzirakarengane z'abanyekongo mu mboni z'abasesenguzi. Kugeza ubu kandi Leta ya Canada yafatiye ibihano birimo kuba yabuza amahirwe abacuruzi b'Abanyarwanda bacururizaga ibicuruzwa byabo muri Canada, ndetse kandi no guhagarika amasezerano y'amanama n'ibindi bikorwa bitandukanye byajyaga bibera mu Rwanda ariko bigizwemo uruhare na Canada. Icyo ni ikintu gikomeye. Guhagarika ubucuruzi bivuze guhagarika n'ingendo z'abacuruzi b'u Rwanda muri Canada, cyane ko mu minsi ishize Canada yarafunguye amarembo mu by'ukuri cyane ku gihugu cy'u Rwanda. Abanyarwanda benshi abagira ingendo zitandukanye bari benshi cyane, urujya n'uruza rwaye rwinshi, ingendo z'ubucuruzi, ingendo shuri zitandukanye mu kwiga ishoramari ndetse no gukorana n'abashoramari bo muri Canada. Zari ingingo nyinshi zifasha igihugu cy'u Rwanda kwiteza imbere. Ibi rero byahura n'ingingo zitandukanye. Ngira ngo nk'uko mwayibonye, u Rwanda rwagiye rwubaka ibikorwa remezo bitandukanye byo kwakira amanama mpuzamahanga, kwakira imikino mpuzamahanga, ariko byose iyo urebye bishyirwaho akadomo na bino bihugu byamatse, ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Ibi rero mu gihe byaba biteranye u Rwanda, nanone cyaba ari ikibazo gikomeye ku Rwanda, na cyane yuko amafaranga menshi ndetse n'amadevize menshi yinjira mu Rwanda. Iyo byitegereje kenshi usanga ahanini aturuka mu bino bihugu. Abakerarugendo basura u Rwanda, ibikorwa, inama mpuzamahanga ndetse n'imiryango mpuzamahanga ikorera amanama mu Rwanda byinjiriza agatubutse u Rwanda, byose byaba bishemo urucantege. Rero amakuru ari ku meza twari tubazaniye ni icyo kintu kiri hagati aho ngaho. Abanyarwanda benshi bakwiye gukomeza gutekerezaho no kwibaza uko bizarangira mu gihe bino bihugu bikomeje kwirengagiza iyicarubozo rikorerwa abanyekongo bamwe na bamwe bo muri kano gace, ahubwo bagashyira imbere inyungu mu bya ekonomi cyangwa se mu nyungu mu by'agaciro gafatika. Rero dutegereje icyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri butangaze, gishobora kuza kuba ari igisubizo cyiza ku Rwanda cyangwa se kikaba
ari ikirangiza intege zose u Rwanda rwashyizemo mu kugira ngo rugarure amahoro muri kano gace no kumvikanisha abanyekongo muri rusange, ndetse no kugira uruhare rufatika mu gukora diplomasi y'icyo M23 irwanira kandi cyumvikana, cyane cyane ko abaturage bari muri kano gace bacyumva neza cyane. Ubwo rero muraza kuduha ibitekerezo by'uko mwumva iyi nkuru, ese iyi nkuru muyakiriye gute nk'abanyarwanda? Muri kubona nk'igihugu cy'u Rwanda gikwiye gukora iki, gikwiye kwitwara gute muri bino bihe bitoroshye, ibihugu bikomeje gufata ibihano, ibihugu bikomeye ndetse bigafata n'uruhande mu buryo bugaragara? Ese u Rwanda rwakora iki kugira ngo ruhindure uruhande rwamaze gufatwa na bino bihugu? U Rwanda rurakomeza intambara ya diplomasi no kwereka bano bagabo icyo M23 irwanira? Reka tutegereze turebe ikizavamo. Gusa nk'uko bamwe bagenda babigaragaza, hitezwe yuko imyanzuro izafatwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo kwemera gufatanya na Congo isa nk'aho izaba iteje ikibazo gikomeye cyane ku ruhande rutumvikana na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Reka tubashimire mwese mwadukurikiye muri kano kanya, tubasaba ibitekerezo ku nkuru ndetse n'ibiganiro tuzajya tubagezaho. Tubasabe kubana natwe no kuba abanyamuryango ba Iris News, mukanda subscribe hasi. Mukomeze mukobwe neza kandi mukomeze murwanira amahoro.